Singamasecretary yamahlanu. Yebo kuyakhiwe ezulwini mangabe phuma nge-28 besikhona la ekhaya. Bekube kumnandi asiphatha kahle amakhondlo amen. Namhlanje asiphethe kahle. Kumnandi ukubala. Kumnandi ukubala. Hey. Yazi siyafunda. Kamnandi uThixo. Uma tuthi competition ento engcwele. Sikhathi phethile siyabona hey singalingisa abantwana ukuthola abantwana kwezinye isikhathi nabe sakhula abantwana bemethuzane komgwaqo thina kufanele sisebenzele uThixo bemethuzane komgwaqo abantwana bathi bemethuzane komgwaqo babona imoto idlula one by one idlula athi ke umntwana eyami le moto ngiyayithenga eyithenge engenamali akanayo ayithenge futhi kubantu akangabazi ingoba ufisa into enhle nathi siyafisa ukuthi amen. Sicela ke umusa esikaleni ukuthi uNkulunkulu asikhumbule siwumheta asiphe amandla asikhumbule asibusise kuyakhumbula ngolunye uThixo mayefika Ntabazi uthi hawu nazo nasebenza batala ngelilanga siphushithe bathu amen. Njengoba silapha ke silethe imbeleko siphethe nama-gift bag amen. Siphethe nama-gift bag imbeleko siwumheta amen. Sizocela ukuthi